Dear Mr. Lonely. 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 Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay kan biyag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan ang Miller adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Kaya't kumamayat nga ibinglay ti pakasarita iti biyag. Bareng pakaadawan iti adal dagiti padak adumdumneg. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Miller dito programa tayo, Dear Mr. Lonely. Miller, ado ti mangdildilaw kan ka. Gaputa siya kano ti pinilim. Awan ti bibiyang ti sabali a tao kada ta dilain. Tinapatag, agin inayat ta. Makapasakit mo't dagit ibagbagada kan ka, Miller. Uray pay. Awan anyaman na dagita. Uray anya pay dagit ibagbagada kanya. Diyak tumaupay ang mangayat kan ka. Agyaman ako, nay. Ikarit, jak sayangan day taapa nang ipatag mo kanya. Ay ayatan ka unay, dilin. Isu asapay ko ma. Di ka paapektaran kada diti mangmangag mga ibagbaga dagiti tattaon. Nasayad mo ta simurot ka kanyak dito yung apartment ni Ryan, pare. Mapagkadkadak pay ayat ti awis yo. Amangan no agpasugnod kayo manan. Saan makit di? Nalaing kayo mat ngamin nga agpasugnod. Kasla kayo babae. Ni pare Ryan laing wan gayam. Ang daman niya mamukan ka. Diyak lapagan ano day ta pare. Una, amok. Adan kayan ayat mo. Ngam na pintas ti ibagbagak pare. Sexy pie. Nya kamatan pare. Kasla imbagam asaan anay pintas ti kayan ayat ko. Awan ti imbagak akasta. Ti kunak laeng adayam amukan ka. Pare, sa anak nga interesado iti ibagbagam. Ang mga numaamuan pa iti kayan ayat ko. Kat isu ti pagtaudan ti saan mi apag kinaawatan. Agkibin taman amag na dito'y mo, sweetheart. Di na ka di ibain, sweetheart. Amangan no adda masabat tangap amo, kat uyawan na ka manan. Oo, na yun to'y sweetheart kun aya. Proudak amang ipakita kadakwada, asika tinubyak. Agyaman ak unay mo kasta, sweetheart. Umay ka. Mapantaman ijay paglakwan ti perfumes. Da kayo gayam ti masabat ko, Miller. Ha? Si kamat gayam, Remy. Wan, siya nga ron. Nanam mo ka di day takakibkibin mo? Ha? Wan no, manang mo. Saan, Remy? Isu ni Dilin. Kayan ayat ko. Ha? Di nakman rabaka na kasta. Saan ka arab-rabakan, Remy? Agpaiso ti imbaga. Kaayan ayat ko ni Dilin. Jaklaim pagaro. Kastamat gayam ti itsura ti kaayan ayat mo. Miller, nasaktan at kitimbaga diyam amo. Masairat. Di mon ikaskaso day jay a babae, Dilin. Di mon panunutan ti imbaga na. Pudnumat ngamin. Nalukmagag. Kan kaslananangak pa yan. Pidinto tayo sukat na pintas. Kan sexy. Napintas ka, Dilin. Sika tay makun ko na a beautiful in and out. Di mo idilig ti bagim ka ni Remy. Takunada nga roden. Awan serbi ti kinapintas. No saan anasaya at ti ugalin. Miller. Ala, di kan agsangit.
Taurayan niya ti mapaspasama. Si kalat tati ay ayata. Agyaman na kunay iti ginapod ng kanyak, Miller. Pare Miller, at dabalasa nga kadwa tayo ita. Napintas. Anya tinagan na, pare. Nakayan tayo sarita. Tapno agamam mo kayo. Hello, Miller. Hello. Siya gayam ni Daisy. Sige panawan kayo pa Okay. Siyakmat ni Miller. Miller gayam tinagan mo. Amo, nagtaar ka. Anya? Cheers, Miller. Nabartakan, Daisy. Mga nudimon kabaalan. Kabalak pay. Kurang pay ka dinati. Ininom ka. Anya? Wan. Ala. Karagam tabas. Uston, Daisy. Dudua talangan nga gininom. Nabartakan ni Jerry. Anya ko kuma. Mamayad ka di atap no ag-enjoy tada. Ala nga. Inumamuntay karga di tabas. Sige man lang. Kasta aginom ka nga aginom. Miller, nagsadaga manitiabagam. Daisy. Nagtawag ka talaga. Nalabat first sight. Ganun ka, Miller. Anya? Hello, Miller. Apay nga imay ka dito yung opisina, Daisy. May kuya baga, masapol nga itaktal na. Ang mga nagsiko ka. Kada na pasamak ka dadado. Saan, Daisy? Awan tinapasamak ka data. Adda na pasamak ka data. Di mo siguro malagip. Gaputa na barbar titang agpadpada idinamisan. Uray na barter ka. Amok ti inararamid ko, Daisy. Isuasan ka kuman agaramid iti istorya. Ngam agpaiso ti bagbagak nila. Uray agan ano ka. Sa anak amamati. Isu amabalin mo ti pumanaw ditoy. Kat pang nga asim, tasardengan na kon. Anya? Damo pay lang nga pan nakakita kan ka. Amok nga gusto ka kanyak. Kat amok nga adda panggap mo asaan na nasayaan. Isu abinartek na. Ngam di ka pulos agbaligi iti plano. Miller. Apay ka di, sweetheart. Agpudno ka kanyak. Sana bali. Di ka kagura no anyaman kamamo kita. Anya ka di ti kayat mo asawan, sweetheart. Agpaiso ka di. Ti anya. Lawlawagam ko ma. Tadyak amo day ta ibagbaga. Ada nag-text kanyak. Daisy ka no tinagan na. Anya. Kat anya ti kunana. Imbaga na nga adda ka no napasamak kada kayo. Hindi nagiinom kayo. Anya. Sana puno day ta, Dilin. Japulos maaramid day ta. Gaputa si kalaang ti ay ayata. Nabarbartag kayo kano. Iso adi yu amo tinararamid yu. Dudua kayo lang iti may sa kwarto. Kaano ka di arimor ka? Apay adi may pakada kanyak. Saan na puno day ta, Dilin? Uray na barta ka. Japulos maaramid day ta. Gaputa si kalaang ti adda dito'y panunot ko. Kat pakawanan na kuma. Nujat nakapakada idi. Nagiinom kami kada pari Jerry. Ngam apay nga ron akas dyan text na kanyak. Magpagpakaasipay. Paano mabalin? Siya ko tiyang giveaway. Saan, Dilin? I-block mo tinumber day a babae.
Tapno di na kan rangrangan pay. Amok nga gusto day jay a babae kanya. Isu akas jay ti inaramid na. Ngam ikarik iti batob ko alami. Nga awan tinapasamak kada kami adwa. Katjak tukulos maaramid ti ibagbagana. Gaputa si kati ay ayatag. Agyaman ak no kasta, Miller. Katsapay la kumangarod ta saan nga agbaligi ang riribok kadata. Inawis na kami titi restaurant, Miller. Sungbatan nak itinalapat, Daisy. Ha? Ni, apekas na makaungat ka. Makaungutak at talaga kan ka, Daisy. Kasla ka ubi. Ha? Apay at tiniksan ti kayan ayat ko. Kat imbagang nga adya na pasamak kadata. Kahit agpay sumat, isama sapon nga ikasal na. Saan apod no data? Lalaki ak. Kat amok ti inararamid ko idi. Nga uray na bartagkak. Miller, siyak maminan ti ayatan. Ikari, ayatan kan ipatag ka iti kastaunay. Saan ka nga ay ayatan? Isu asar dengan nakon. Apay, dayjay ka di adilin ti ay ayatan? Wan. Kat jak pulos isukat ni Dili. Iti uray asinuman. Gaputa adda kan kuana ti amin abirbiro kag iti may sa babae. Anya? Isu apang nga asin, Daisy. Di mon ulitin ti inaramid mo. Gaputa di kan tupulos agbaligi. Apay, di mo pa'y kadikayat nga agkalaysatan? Ha? Kayat ko Miller. No kasta nga rod, pagsasaritaan tayo ti maipapan iti kalaysata. Sigurado ka kadi iti dayta, Miller? Amang ano adan tumanen manguyaw kan ka. Imbagak matankan ka. Urayan niya pa iti ibagbaga dagiti tattaong. Awan ti bibiyang ko. Gaputa si katinapatag kanya. Ay na. Agyaman ako unay, Miller. Iso amayata kon nga agkasartan. Agyaman ak tayo manugot kan nga agkasarta, sweetheart. Makisarita kami nga rodan kadagiti dadakkel mo. Si kamat gayam ti masabat ko, Miller. Katanya ko ma, Remy. Nadamag ko nga umadani ka nun ti panagkasar mo. Kasta nga rod. Kat imbitado kan to, iti espesyal nga aldaw ti biyag ko. Wow! Imbitado ak gayam. Apay nga minasana siya ti asawaan. Napintasak kan, sexy akpay. Remy. Jak pagtatak ko nanday ta akinapintas mo. Ha? Tapara kanya. Awan patagday ta. Gaput sa saan anasaya at ti panag-ugugalin. Agbalbaliw kakit din. Tapno adda ti agaram kan ka. Anya? Excited ka din ama pa nagpili iti wedding gown mo? Miller, ibabawit ang samot ti naka-schedule apa nagkasarta. Taapay. Anya ti parikot. Nasabat ko da Remy kan Daisy, iti na minsan. Pirmi ti pananginsulto da kanya. Kinunada sa anak ka may bagay kan ka. Anya? Gaputa macho ka. Katsak, nalukmag. Anya? Aglablabos ang dagijay Payman tawagak. Saanan, Miller? Amang ano ad-adda arumswa ti parikot. Ngam kaasikan ang masaksakitan kadagiti ibagbagada. Sana bali. Kabaulak nga ibturan ti amin. Gaputa ay ayatan ka. Naragsak pa nagkalay sayo, Miller. Dilin. Agyaman kami, nanang. Agyaman kami, nanang.
Itatagasawa kayon. Arig na may maysa kayon. Kat gapo iti dayta. Da kayo atwat, kag tinulong para iti pamilyayaw. Uwan tatang. At paiso ti kinuna ti amayo. Noan niya ti rigat ti maysa, rigat yu adwa. Noan niya ti parikot ti maysa. Pag tinulungan nyo arisutan, takasta ti agasawa. Kenas ka na nakasagana kayo amang saranget kadagiti karit ti bihag. San kayo apaabak iti anyaman apanubok adumteng? Unanang, tatang. Agyaman kami iti pamagbagayo. Agyaman kami unay, tatang, nanang. Oh, apay, pari Jerry. Kaslamot tan awit mo tilubong. Apay akas tatilangam. Pare. Apay. Kasla mariribukan ka. Anya ti sekreto yung kinidilin. Tanaragsak kayong agasawa. Ha? Apay. Saan kayo kadi anaragsak iti asawam? Ewan nga rod. Kung ano naragsak ka, gaputan na pintas ti asawak. Saan mo't gayam? Takkala parikot ko. Gaputan damot lalaki na. No kumprontarat, kapaanak. Anya? Ay na pare, pagsaritaan yu an ay bagday ta. Damagam, noon niya ti di nakayatkan ka. Tapno liklikam nga aramidan. Kan damagam matlaang, noon niya ti birbirukan na kan ka. Tapno amom ti maipaay mo. Agyaman na kiti day tabalakad mo. Kaya't pasensya ka kuman. Noon nyaman dagiti nasasaok may papankin ni bakit mo. Awan day jahay kanya, pare. Saan ka amadanagan? Agyaman na ka, pare Miller. Pudlugayam tinako na midi. Asaan nga importante tila nga. No di kat ti kinasaya at ti ugali. Da kayo matgaya, Remy, Daisy. Umunog kayo ah. Agyaman kami. Oh. Anya ka diti maipaay nga agasawa kada kayo. Mabain kami ko mga umay. Yung inturturod mi. Gaputa kayat ni tagkid daw iti pasensya kada kayo nga agasawa. Kat sapay lang kumata mapakawan na kami. Kadagiti inararamid mi iti kalabas. Husto ti kinuna ni Daisy. Iso asapay la kumata mapakawan na kami, Dilin. Agkakasakit dagiti imbagbagami idi kang ka. Awan anyaman na kanyak dagijay. Nangruna kat mariknak nga ay ayatan na unay ni Miller nga asawa. Kan maysa, saan na ka managidulin iti sakit tinakam? Agyaman kami unay. Gaputa na saya at kalata kada kami, Dilin. Kat pakawanan na kuma. Gapu iti saan anasaya at apanggap ko idikan ka, Miller. Napalabas ang dayjay. Tinapatag, nakaamiris kayo. Katsapay kuma, tagtultuloy daytan. Ado dagiti nang uyaw kinibakat ko, gapu iti kinalukmag na. Ngamjak ingkang kano, gapu tanasaya at ti kinatao, tinagbalin nga asawa. Nadaan kami iti dua nga anak, ket dakkel ti panagyaman ko iti namarswa, gapu tanaragsak ti binangon mi a pamilya. Alakastan, ket agyaman ak unay. To'y pagayam mo, Miller. Pagayam Miller, nasaya at launay, tasaan ka anaupay kadagiti imbagbaga dagiti tattao. Nasingpet ken naanos ti asawam. Ket dayta ti kasayaatan agalad na. Tahus to launay ti kunam. Asaan nga importante tinaimpisikalan alanga. No diket ti kinasayaat ti ugali. Bueno papagayam, ingka nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan am Miller. Adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely.
Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Ernalyn Ansyong. Kan iti madireksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iting kay Panang Tarabay na imbag na oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan a Lisa. Adinan kayat apadakamat ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Nalakala ang kanyak ti mangayayam kan ayap. Jack pulos ni namnama nga agbalatak matla ang kanyak ti amin. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Lisa dito programa tayo. Dear Mr. Lonely. Ay na, nagmayadan ti kastoy. Orela dua ti manglulod kanya. Lisa, kanya ka na ti isam-isamam dita. Di mo pa yun masango ti agsubo. Dahil talatan cellphone mo ti as-asikaswag. Saan mo't nang? Bay, andak ka di. Awan mo't araramido ka madia. Ala, mangan ka nga rudan, tanay. Maladaw kan iti trabaho. Wan, nanang. Nalpasa kon. Agrubata kon. Makitam da ita. Nagbasi tinaksay iti makan nga da di tapinggan mo. Mga anak tumanin iti kantin na mabisinak ito madamdama, nanang. Anya? Ay nalisa, nagadudag iti masapol alagpasen tayo. Naimbagkan ka, tapa isi-isi ka la. Dahil tala cellphone mo ti asasi kaswam. Importante lang amin. Anday ta ni ma'am. Ang trabaho tayo. Ay na, mabutang ka malagayan. Ay, tayo. Limabas lang ti boss. Makakatawa iti jar mo itay. Kunaklano umay itayan. Nagnarepiusak pa. Ay, naipastak mo ti ang trabaho. Saan anay ta katetiks mo ti pangpangrunam? Alawanan. Nagaduman anay bagamon. Ay na, nagwapo mo tanday dyan lalaki. Ay, matiritir tatangad mo. Nagwapo, saan ka di? Asit kak makit di. Makiamam mo akan ko ana. Ay, makamo ka. Ay! Hi, mabalinti makiamam mo. Ay, miss. Umay kayo Agtugaw kayo dito. Siya kayam ni Erwin. Siyak matilisa. Kaday ito yung best friend ko. Iso ni Micaela. Naragsak apan nakamam mo kada kayo. O sige, mabitlaan. Tagurdurak iti pagsasanguan tayo. Bayat ipa nag-istorya tayo. Kasano da ito yan? Saan mo tin ang mapunas itilagip ko ni Erwin? Sa di na pa iti kayat mapagpasyaran ta, sweetheart. Ibagam laeng. Kakaiso na nga ang trabaho ta ita. Oh, itay ka pa kasarsarita. Ngam kasla nagadayo ti turong ti panunot mo. Kasla di ka naragsak akadwanak ita. Ha? Ay, saan mo da? O sige, mapantay iti kaya't mapagpasyaran. Adda ka di parikot? Ibagam kumatap na mo. Awan ko nakman. O sige, mapantan. Saan nga minatila pang panunuto? Nagpasugnudak sa matan ka, sweetheart. Ay saan Arakupon ka man langan. Day tati kayat ko ken ka. Amom ti mga iayo. Gaputa ay ayatan ka, sweetheart. Nanang, rumara kita. Papanambanan aya. Awan mo't sarot yung itata Sabado. Adalabiit pag namin iti gayon ko. Nay, adamot nagsardang alugan iti batog. Ang mga no na Erwin daytan. Kita man iti tawa. Iso nga paiso.
Erwin! Tumanon ka pa dito'y balay! Ay nanak ko, asino man day tanaya. Kasano ni Rande? Di ka di mabutang iti kastangar aramida. Awan at aramida ka dakas, nanang. O sige, tayo nakilo ka tirida. Sumrod ka pa, Erwin. Agsarsarita kayo kaninanang, tayo nakagrubuan. Sige laang, Lisa. O sige, umay ka. Agtugaw ka. O sige, inakagpulas. Sige Barok, agtugaw ka. Tamapanak mangala iti pagpalamiis mo. Kabayatan nga ururayam ti anak ko. Sige laang, nana. Katagyaman na. Nakaragrag ka, Lisa. Kamaudyanan na. Inaklon mo maglaangan ti ayat ko. Kasta akmat, Erwin. Ikarim, asyak laang ti babae itibiyag mo, ha? Ikarig dayta, Lisa. Ay ayatan ka unay. Nakayawa mo nito'y na. Idida mo pailaan nakita ka. Ha? Niran ti DJ, Apa nga ta dito, eh? Erwin, mapanak biit iti CR, ha? Sige, honey. Darasim ko ma, ha? Tayam mo ka, itigayam ko. O, sige. Pasensya ka na. Naladawak ititulagan ta, pare. Ayan tayo nobyam ako na mga mamong kanya. Napanlabit iti CR, pare. Urayin tan. Talaga nga yamamukan ka tinubyak. Asaya ata. Awagak mamat tinubyak. Tayam amok mamat kan ka. Nasaysaya at pay, pare. Anya ti amuta. Amangan no makapagsiningad damat kaskadata, pare. Patakak piti magna. Na imaglakid din ta na si putak ni Randy itay. Awagak laangan ni Erwin. At pambarak laangan. Tapno sa anak ko nga agsubli iti ayanda. Ni Randy na iti umawawag. Nakita na nga ta. Saan mo't siguro? Sungbatak. Hello, sweetheart? Hello, ayan mo ka dito. Awisan ka kuma dito, ayan mi itaki ni Erwin. Yama mo ka iti best friend ko. Tayam amu naman kanu kanyak ti kaayan ayat na. Anya? Kuha ngamin, sweetheart. Ada kang agpaiso dito sentro. Ngam, agawid ako. Ngamin, nagsakit ti ulok. Pasensya kan ha. Bye. Ita, awagak mat ni Erwin. Taagawid ako. Ang mga norumwarda dita restaurant kat makita dak dito eh. Ada ako, nanang. Nek, nasapa ka mo't asimbangpad. Alam aguray ka man. Apay akas na tilangam. Kas ka na madandanagan unay anak ko. Nanang. Apay aya. Nalahag tugaw katag sarita ta. Nanang. Apay, adda ka didakas nga inaramid kan kadayjay nga Erwin. Awan. Ngam, anya nga tati aramidak. Itay pa'y amariribukan akan ka. Apay aya anak ko. Nanang, aggayam-gayam darandi kan Erwin. Tirigat na. Inaklon kon ti panagayat ni Erwin. Anyang itiaramidak itan. Ay daytan, ti bagbagak idipay kan ka anak ko. Kasano nga ron itan? Pinagrigpon mon tumot ngamin ida. Anyangay ita, agparparikot kan anak ko. Diyak may pas na trabaho, friend. Ay, tay ka pa'y nga ron na palpaliiwan. Urayak lang nga ibagam ti rason. Apay, ada ka di parikuan? Dakal, friend. Kadyak amo nga niya teramidag. Anya na ita? Umay ka. Saan adi diti pagsaritaan ta? Okay. Di bali ta break time. Intay dya kantin. Taijay ta nga agsarita. Kasta gayam tinapasama. Dandani ka na booking. Wen nga rod, friend. Diyak lang mo niya tinapasama kung nakita na ni Randy. Ay na. Dahito yan tayo kanayon kung ibagakin ka idi. Di mo nga min pagbalinan nga ay ayam ni Aya. Kaya tanya ti plano, Nagligak pala ida.
Jack pa amo niya ti ibaga kadakwada. Anya nga ti ko na ni Modram. Naku na nga ipadno ka kada Erwin kan randi ti amin. Rumbang laang kasaritam kititan. Di ka makaliklik iti agnanayon kadakwada. Agbalat at gayam kaniyak ti panangayayam ko kan ayan. Friend, please. Kuyugan na kumamakisarita kadakwada. No problem. Ibagam mo ka Urnosam ti amin ita na sa papay. Juan, utsapay la kumata mapakawantak dagiti dua. Nula kumadimngagak iti balakad yun, nanang. Adayo ko mga agparikutak iti kastoy. Sapay la kuma, tamaawatan da ka dagiti dua at pinangnamnamam anak ko. Naamyeris ka abidod dagiti nga inaramid ko. Mariknag, nigayam randi ti pudno nga ayatak. Ngamdya kon ipilit ti bagik. No bilang tadinakton kayat no maamuan na ti amin nga inaramid ko. Kabayatan nga gayan ayat kami. Tinapatag anak ko, kat nakaamiris ka. Di mo ulitan dagiti nga inararamid mo. Wananang, agbabawi at talaga. Masyanak man iti lang am ita. Ay, agluluwa ka man na. Aglalaok nga minti marikrik na, friend. Hello, sweetheart. Uy, kadwamat nga ti best friend mo. O sige, agtugaw ka pa, sweetheart. Ipapas ko ti mangawag kan ka iti sweetheart. Tama nga numao din dahil ti apanangawag ko kan ka iti kasta. Anya ka din dahil tang ibagbagam. Kanapang magsangsangit ka. Aday tanti sungbat na kiti sa lutsod mo, Randy. Hello, Lisa. Honey. Damat gayam kakadwang. Randy. Amom ni Lisa, girlfriend ko. Anya? Ni Lisa ti bagbagam kanyak, anobyam? Uwan pare. Agam mo kayo kadi? Uwan. Gapo ta iso tinobyak akayat ko ayam amukan ka. Anya? Anya ti kayat asawon dito, Lisa? Pagkawanin da ko, ma. Diyak amo nga best friend kayo adwa. Diyak ingagara ti amin. Nagtalugakan ka, Lisa. Kunang nga awan nobyo. Apay ang naaramid mo kanyak ti kastoy. Pagkawanin na ko, ma, Erwin. Sige. Nawaya kayon kini Erwin. Randy, mabitlaan. Denggan na kumapay. Hindi na kaning kaskaso. Erwin, sapay ko mata mapakawanak. Sapay ko mata masarakam ti babae. Apod nung agayat kan ka. Tay babae. Asan ang mga ayam, iti ayat, ama ko na. Ulbud ka gayam, Lisa. Sapay ko, ma. Tadi mong tumatmarik na ti sakit na impaay mo kanya. Naragsak ka kadi. Ta pinaggiddan na kami nga gayam, itibiyag mo. Diyak lang pagaro, please. Nga insukat mo ti agtalon atawan a relasyon ta. Iti tao ang nabiit mo pailaan naman mo. Pagkawanin na ko, Randy. Pagbabawiak tinaramid ko. Namiris ko asikatipod no nga ayayatan. Aklunak nga ayayatan ka pailang nga ginggayta. Ngam kadagito akong daway. Diyak pa'y kabalan ti makisinubyan kan ka. Randy. Sige. Mapanakon. Nagsakit gayam ti kastoy. Nagladaw lakit din amiris ko. Dagiti amin, amadi, nga inararamid ko. Nay,
Kasla ka mo't ubingan nga imarakop kanyak anak ko. Nagsakit, nanay. Napukaw ko na Erwin kan Randy. Nga maad-addaan na sakit, di pa nakapukaw ko ka ni Randy. Nga po tayo sugayan, tipod nung ay ayatag. Madayo ka nun dito lugar tayo. Nga po ta nasaktan unay. Ay, anyangay nga ron anak ko. Nasayaan ata din mawat ka kadakwada iti pamakawan iti naaramin mo abindon. Awatom ti desisyon ni Randy. Gaputa saan mo't ngamin analaka ti masaktan. Wala na. Sapay ko matag kita kamin tupay ka ni Randy. Kaya't ko nga ipanagnagan ko na. Ipanagbalbaliw ko. Sapay lako maanak ko. Kad ni Erwin ngay. Nakasaritam ka din. Wananhang. Kagura na pailang ni Erwin. Yung kasaritak tumanhan. Kat ulit at tagkid daw iti pamakawan kan kuana. Nasakit gayam, Mr. Lonely. Tano kaano ang nakaamirisak, napukaw kumet, tipudno nga ay ayatek. Sapay la kumatag kita kamin tupay kini Randy. Gaputaging gaita, isupay laeng ti ay ayatek. Daytoy man ti kapadasan. Tuy pagayam mo, Lisa. Lisa pagayam ko, dakkel pagpampanunutan dagiti pada mapabalasang tuy imbinglay mo apakasaritaan. Ditay ngamin rumbeng apagbalinen a bareng-bareng ni ayat. Ket mamatiak adakkel aleksyon tinasursurum gapo iti daytoy a kapadasam. Bueno papagayam, ingka nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinaga na Lisa, adi na kayat apadakamat ti address na. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Brian Agustin. Kanitima direksyon, Virgie Paclay. Musical scoring ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita ket impatulod. Ti pagayam nagpailinga di tinagan a Benjamin at taga Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Kablaawan kayo mampay di ta istasyon ti radyo kandag iti amin adumdumngeg. Kaya't kumamat nga isalaysay ti pakasaritaak tabarang makaipaay adal kadag iti padak analaka a mailuyluyos iti emosyon. Kaayan ayat ko ni Selena iti nasurok apito atawen. Ngam na aramid ko tinakiwin na swasken kwa na, gapo ta impagarup ko ana ibaw ingan anamimpinsan, tiriknak iti babae, anabiit ko pa'y anamam mo. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Benjamin, dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Partagag pa'y timag na. Maladaw akong iti lugar a pagsarakan mi kini Selena. Ay! Anya ka matan? Kita man na impag ti pagpagnama. Pasensya ka, Miss. Jack and Gagara. Agdardarasa kami. Mabit lang ha. Tapi dutag tagiti na ibatang nga imot mo. Atoy pasensya ka na talaga. Yaman nak. Pasensya ka mat. Naklaatak lang amin itay. Isuan ang kaungutan. Nagpintasan dito ang babae. Miss, mabalin ka ting awisan ka ama pa nagmerienda. Ha? Ngam, agdardaras ka itay Mabit na lang. Kaya't ka ngamin ama-am-am mo. Okay. Patgan ka, Manong.
Pasensya kan, sweetheart. Naladaw akit tinagtulagan ta. At dalangan mi nakatagtakak. Ngam, bayamon tayo chay. Uray, tasan mo't nga importante. Kasta ka di, sweetheart. Among ka di ang nagdanagakan ka itay. Ngamin, nagladaw ka si Mangpan. Pasensya ka na talaga. Ala, mangantan. Bayam, bumawi akit ipan nakaladaw ko ita. Talaga, ha? Ay kat ko na. Agpasyarta. Kalpasan tipan nanganta. Agyaman hak. Tay may kadito'y parke ako ng apagsabatan ta. Nalidayak ngamin, iso aka sa pulak ti kasarsarita. Apay ngamin, Arleya. Madlaw ngagpaiso analiday ti rupam. Ngamin. Pinasakitan na ti boyfriend ko. Insukat na kiti sa bali. Anya? Apay mo't ngayon naramid na ti kasta. Nagsingpit ka matiti panagkuna ka. Nalapit, anauman kanyak. Ha? Nga man niya nga rod ngay. Masapol nga agbalina ka nakibkar. Ipakita kan ko na asaan lang nga isot ti lalaki. Arleya, saan aron ba nga agpulkog ka? Gapo iti napasamak. Nga nasaktan ako na iti naramid na. Inarakot na pat. Arleya, amang ano, sa bali ti panunutan dagiti makakita ka data dito'y parke. Pasensya kan. Nailoy sa klaang iti emosyon ko. Pasensya kan. Nung pagkabasulak ti panangarakot ko kan ka. Panagriknak ngamin kat natalgadak no sika ti kaduhag. Ay na anak ko. Anya ay ati pakariribo ka. Mariribo ka nak namin, nanang. Diyak amo teramidak. Anya ka di day tapakariribo ka. Nanang, nabayag kami niya agayan ayat kinisilina. Kat, wanmat namin. Apay? Mariribo ka nak, nanang. Panagkunak. Agayata kon kini Arleya. Anya? Asino day tanga Arleya? Nabiit pa'y anam-amok, nanang. Tirigat na. Jakmat kayat amapukaw ko ni Silina. Ay ayatag ida atwa, nanang. Anya? Ay madia, anak ko. Anya ang itaramidak, nanang. Agsinsinublat dalaki din ang malaglagip ko. Nukas diyang agmay-may saag. Saan ang maiparbang adwa ti ayatam, anak ko? Dakas ti kasta. Dito itan ngagtugaw, pare Jove. Apaya ka lahat ngayon nawis nak dito'y pare. Adda ka di ibagam? Adda pare. Kaya't kulaan ni bagakan ka ti parikot ko. Anya data? Kung naktupay kat, nga adda pa kariribukan. Gaputag laladot ka pa'y. Natagsan ti parikot ko, pare. Anya ka di data, pare. Ibagam, tabarang makatulong nga. May papanday ito iti relasyon ni kinisilina. Ha? Adda ka di parikot yo? Siyak ti adda parikot na, pare. Ha? Apay, pare? Nakasikog ka ka di sa bali? Anya? Saan na dayta, pare? Panagkunak. Agayata kon kini Arleya. Ni Arleya? Nabiit mo pa'y laanamam mo? Kasano na pasamak na ita, pare? Nasurukan na pito atawan ti relasyon nyo kini Selina. Basta, kasta ti marikriknak, pare. Agpadadakin ni Arleya anak patig kanyak. Ay ayatag itaadwa. Dito'y tansalas ngagtugaw, sweetheart. Urayan tala ang amaluto dagiti sagana ni ading ko ita akasangay na. Imbes nga agdata itirwal, dito'y latnan. Hoy, Benjamin,
Mangmangagnak ka di. Pasensya ka na. Anya ka diti bagbagam, sweetheart? Anya ka magtan. Itayak pa'y asuman na o. Ngam dinak matgayam dengdenggan. Nagadayo ti nakaiturungan ti imatang mo. Apay, adda parikot mo. Pangaasim ko mati bagam. Pag tinulungan ta asulbaran no anyaman dayta. Pasensya kan si Lina. At dalang namin pampanunotag. Iso ajak na nagtagitin bagam. Pasensya ka lakuman. Anya nga minti pampanunutam. Amangan no mabali na maamuak. Agayan ayat ta. Iso adi ka kumabumdeng amang ibaga kanyak no addaman parikot mo. Mayat gayam no adda pa karirubukam anak ko. Taumay naktulungan dito'y garden. Amuyo nga da pa kariribukak, tatang? Wen, anak ko. Nasaw kanyak ni nanang mo. Tatang, kaya't ka kumaapagdamagan. Anya mo ti opinyon nyo, may papaniti parikot ko ita. Panagkunak, anak ko. Mariribukan ka laeng. Isu ating itingam ana imbag ti pudno a marikriknam. Agpadan ana patag kanyak ta silina ken Alea. Kasladyak kabalan ama pukaw ko, ti uray may sakadakwada. May salaang ti puso tayo. Isu arumbang amay samar ti ayatan tayo. Amirisem ana imbag ti agbalin apang ngedeng mo. Tamangan no agbabawi kanto no agkamali ka. Tatang, jak amo taramidak. Makadlaw pa yun ni Silina. Damdamagan na no niya ti parikot ko. Yung jak kabailan niya buksilan kan kuha na ti pudno apakariribukak. Taamkak nga amangan no isukit din amismo ti makiwin naswas kanyak. Nakaragragsa ka talaga kasarasarita, Arleia. Mapagkatawan naklaadagos no si katikadwak. Katuan madlaw ko ngamin kat ada pa kariribukam. Iso nga andingayin ka, tasyak ti katuan. Arakupan ka man kiti. Arleia, inarakop ng matan. Amangan mada makakita ka data. Anya ko nga. Awan ti madi at ipapanan na dahito eh. Basta naragsakak no kadwa ka. Makaamutan no anya ti panunutan da. Kasla marikrik nagpailang ti bara ti bagi ni Arleia. Gapo iti panangarakop na kanya kitay. Ad-ad-dakat lang arutin ang mariribukanak. Di pulos inararamid di silina ti kasjay kanyak. Sipod na gayan ayat kami. Anya matang ti kastoy riknag. Anya taramidag. Benjamin, anak ko. Umar ka man kita silit mo. At dali silina. Wenanang! Pakipagayo ken kuana, tamabiitak laeng. Agpulusak biit. Itaman pa yung sumarungkar dito'y palay ni Silina. Anya nga tati pagana. Anya ti kayat asawan day tiladawan dito'y cellphone ko. Nan? Kita agman dito cellphone mo. Tilatawan may tinarlaya. Asino day na ababae akain-in narakop mo di ta aladawan? Kasano nga dagan ka day ta aladawan? Asino day ta ababae? Agpagayam kami laang kinarlaya. Ulbod! Jakpat yan apagayam mo laang day ta ababae. Kasano nga ipalawag mo tilangayo dito'y aladawan? Please, denggan na kumamat. Kalaat ngamin yung marakop. Huston, dinadaal mo dinasurok apitong atawan na relasyon ta. Isoan na sa isaya at siguro no agwin na swasta pa'y lang. Anya? Nanang. Apay nga'y anak ko.
Nagdardaras mo tan anagawid ti nobya. Sa ita, naliday ka. Nanang, nakiwin na suwasin kanyak ni Selena. Apay, adda ka din nalagsan arason? Gapoy ti dahi ti alatawan. Nanang. Anya? Nan, kita man. Ha? Adda kain inarakop mo a babae? Nasingid lang nga pagayam ko na Arleya, Nanang. Aklunat. Impagarup ko no agayatak matkinkwana. Ngam ni gayam Selena ti pudnong ay ayatak. Pangaasim Selena. Denggam ko maamat ti palawag ko. Ay ayatin ka unay-unay. Pumanaw ka. Nakiwin na suwasakon kan ka. Saan ka ni? Pangaasim. Agpalawagag. Nalawag tinakita kaladawan. Amang ipanagnak iti kinagulit mo. Sinayang mo ti panagayat kan panagtalag ko kan kada namin. Di mo laki na ilalaan ti adon atawan a relasyon na. Nagsakit ka namin. Selena, agpagayam kami laang kinarlaya. Ala, umay ka. Mapantay tayan na. Tapno ipanagdag ko ti amin. Saanan ang masapol? Pumanaw kan! Pumanaw kan! Selena, please. Patyan na kuma. Ay ayatin ka unay-unay. Nabatag sakit diti ibagan. Takala ati umay mo. Nakiwin na suwasin ti kayan ayat ko kanyak. Anya? Ngam apay? Gapo iti da ito'y aladawan. Ha? Tiladawan ta iti park? Wen, Arleya. Iso nga'y mayag. Takayat ko tagkitaw kan kay ti pabor. Anya apabor? Pangaasim ta kuyugan nag-amakisarita kini Selena. Ibagam nga awan ti madi akay papanan ti panangarakop mo kanyak. Ay ayatak ni Selena. Kadyak kayat amapukaw iti biyag ko. Diyak maaramid dayta, Benjamin. Anya? Di na kalangarutin kayat. Ipapilit mo pa'y laang ang makisinubyan ka kankwana. Bayamon ni Selena. Siyak laangan ti ayat ang Benjamin. Arleya. Anya ka din dahi tingar aramidam. Inarakop nakmatan. Kunak man agpagayam talayang. Saan ko man siguro apakabasulan. Nunat nagtiriknakan ka. Sikat ti makagapo. No apay anak ka move on nakadagos iti panang pasakit kanya ti boyfriend ko. Iso please. Siyak laangan ti ayat Ladingitak, Arleya. Ni Selena tay ayatak. Ngam, kunam hindi kanya kasana ka narikat nga ayatan. Pagayam laing ti marikriknak, para kan ka, Arleya. Lagsakit. Pare Jubet. Napukaw ko ni Selena kayan ayat ko. Iti apagdarit matlang. Di na dengdenggan dagiti palawag ko. Guston pare, nabaratagkan. Itulot kakit din ni Jebalayo. Kasaritan tulangan ni Selena yung lumamis ti amin. Nasaktan ngamin. Iso maawatam ko matirik nana. Itala ama amiris ko. Dagiti bitot niya naramid ko. Nagisinding dagiti sa pala babae. Nga isumat tinagrakrak itinapintas alindangan bikin ni Selena. Kunak man no agayat kan kini Arleya. Sana. Ligayam Selena ti pudpud no may ayat.
Selena! Ay ayatin ka unay-unay. Nagkabalan! Amapugaw kayo tibiyag ko! Gusto na itan, pare. Kitaan datan dagiti tao dito eh. Umayan, agawitan. Tatang, kasladyak kabalan alipatan tinapasawag. Ay ayatin ko unay ni Selena. Ay, unay yung tilangam, anak ko. Uray ka laim res, itinalabas a panagpampanunot, kang kinaliday mo. Tatang, anya teramitan. Tap nagsupli ni Selena kanyak. Nasaktan nga min tinubiyam, anak ko. Isu nga urayaw, nga agbaaw tipong tutna. Kasaritam to, kat ipanaknak mo, abidot ti atap na. Nagtalagkan tumat ngamen iti dayjay nga Arleya. Nakisiningad ka. Impagarup na siguro, nga agayat kamat kankwana. Aklo nagkamaliak, tatang. Kayat ko, nga inintag ti amin. Didak binaybayaan dagiti dadakkel ko iti dayta agundaway, Mr. Lonely. Jakmat na umuma as si marsarungkar kini Selena, tapno maipanaknak ko nga awan kinapudno ti atap na, may papan kada kami kini Arleya. Kat pagyamanak, tanapakawan nakmeten. Ngem saan pa'y anak isinublyan kanya. Agyamanak, kat sapay lakuma, tanakaibati ti sang kabasit nga adal, tuy pakasaritaan. Tuy pagayam mo, Benjamin. Benjamin pagayam ko, nalabit ana igagara, ana pasamak ti kasjay. Tapno maamiris mo no asino at talaga ti pudno nga ay ayatem. Ala, husto tinako na ti inam, ano talaga ada kayo kini Selena ti agkagasat, da kayon tulata. Bueno papagayam, maingka nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan a Benjamin iti Nueva Vizcaya. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Brian Agustin. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika and computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.